I pozdrav braće, dobrodošli u novi klip. Danas ću vam ljudi pokazati kako da uzmete Sims 4 besplatno. Tako da ljudi, lajkujte klip, podijelite ga sa vašim drugarima i uživajte u ostatku klipa. Prvo što treba ljudi da uradite je da otvorite Google i napišete Steam Download. Zatim ljudi otvorite prvu stranicu i pricnite Install Steam, izaberite gdje će biti spašena instalacija i pokrenite ljudi instalaciju. Idite da, English, Next, Install. Zatim se ljudi opet vrate na Google i upišite Steam Register. I otvorite ljudi prvu stranicu, ovdje upišite vaš email, konfirmajte adresu, izaberite zemlju, idite I'm not a robot i čekirajte ovo ovdje, idite continue. Kada napravite ljudi nalog, vratite se na aplikaciju Steam koju smo instalirali i ljudi moji loginajte se na svoj nalog. Zatim ljudi otvorite Store i upišite ovdje ljudi Sims 4. Pricnite Enter. I nađete ovdje ljudi Sims 4, vidite free to play, pricnite ovdje i ljudi moji pricnite play game. I kao što vidite ljudi, claimali smo igricu, ovo nas sad pita da li želimo da instaliramo igricu, ljudi moji vi ćete ići next, ićete I agree, instalirat ćete ljudi igricu na vaš PC i kao što vidite u Liberi nam se nalazi ljudi Sims 4 i kao što vidite ljudi preuzima se i to bi bilo to. Ako vam se svidio klip, podijelite ga sa drugarima, a mi se vidimo u nekom drugom. Ćao!